Mugi-mugi muwajjah ingkang sae menika bener-bener dadosaken sunggalipun muwajjah ingkang manfaat maslahah fid wa dunya wal akhirah. Ingkang nomor kalih nyuwun hadiah Fatihah dumateng Mbah Kiai Soleh Darat, Mbah Kiai Nai Banten, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Abdul Karim Banten, Mbah Dim Pandeglang, Mbah Kiai Ma'ruf Dulu, Mbah Abdul Karim, Gus Nawawi, Mbah Kiai Marzuki, Mbah Kiai Idris, Gus Tohir, Gus Bahru, Mbah Kiai Makrus, Gus Imam Buum, Mbah Kiai Fadil, Mbah Kiai Abdullah Jauhari, Gus Maksum, Mbah Kiai Alawi, Mbah Kiai Anwar, Mbah Kiai Mansur, Mbah Kiai Aziz, Mbah Kiai Abdullah Sirat, Gus Mat, Mbah Kiai Habib Pasuruan, Habib Muhammad Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Badani, Syekh Amin Kubdi Al-Madani, Habib Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji, Habib Abdul Rahman Ad-Dibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Habib Abdullah bin Husain bin Tohir, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Lahumul Fatihah. Ini Mbah Kiai Damiri, Pak Haji Syaiful, Mas Agus, Mas Pur, Mas Mama, Mas Fuad, Mas Joko, Pak Nur, Bu Umi Kulsum, Mas Sentot, Pak Wan, Pak Man, Pak Ran, Pak Hirlambang, Pak Thomas, Pak Budi, Pak Dardiri, Pak Sukri, Pak Anwar, Pak Imam Murtado, Pak Haryono, Bismo, Pak Mo, Pak John. Lahumul Fatihah. Niki menikah Niko Sugiarto bin Mahfud melawan Arif Rahmawati binti Talkah. Mugi-mugi mawon barokah ngoten nggih. Barik lil aris wal urus wasma'huma bi khair. Allahumma ij'al hayatahuma hayatas sa'adah, hayata al-lafati wal mahabbah, hayatal mawaddati war rahmah, hayatal hana'i was safarraq wan na'na'i was sarra. Allahumma ij'alhuma min ibadikal mu'minin waj'alhuma min ibadikas sholihin waj'alhuma min ibadikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lahumul Fatihah. Niki mohon doa Fatihah untuk peserta bimbingan belajar Pasca UNAS GP Ansor Kabupaten Kediri. Semoga lulus masuk di perguruan tinggi negeri semua. Al-Fatihah. Bara Rimbas Krisnandi niki daftar Tentara Nasional Indonesia. Al-Fatihah. Mbah Kiai Zamroji Kencong kalih Mbah Kiai Haji Nasruddin Zaini Banyuwangi wa usulihima wa furu'ihima wa man intasaba ilaihima. Lahumul Fatihah. Wingi
awake dhewe nggih kelangan Kiai Malik, Mbah Kiai Dimyati, Njoso Sedo ngoten. Lajeng niki Mbah Kiai Ahmad Mundir Mundir nggih sedo tadi sore. Mugi-mugi mawon husnul khotimah ngoten nggih. Dosane di ngapura, ngamale diterima, kuburane dijembarne ngoten. Lahumal Fatihah. Niki pengasuh Ponpes Miftahul Ulum Ngaglik Cerme Pace Mbah Kiai Mundir, Mbah Kiai Dimyati pengasuh Pondok Darul Ulum Jombang. Niki Fatihah dirangkep mawon. Lahumul Fatihah. Kula sepurane sing kathah ora iso macakne sitok-sitok ngoten. Dalu niki kula badhe ngaji mawon ora arep omong napa-napa, mumpun kathah isuh-isuh nggih. Isu-isu yang kadangkala membuat kita niki terprovokasi ngoten. Sampeyan maca koran Kediri niki mawon pun sampai seantero jagat Indonesia isunya begitu besar. Mula niku dalu niki karena kita ini akan menghadapi bulan puasa, bulan Ramadan, nggih sak iso-isone awake dhewe ngaji tentang Ramadan, ngaji tentang puasa, karena ibadah niki lek mboten dingilmoni ya masih ngajine ibtidaiyah di bulan baleni mboten napa-napa. Mengke ibadah yang kita lakukan itu mboten enten maknane. Menungso itu satu makhluk yang berani sekali. Karena pada waktu niku Gusti Allah menawarkan surga. Surga itu satu tempat yang begitu menggiurkan, mala ainun ra'at wala ulunun sami'at wala khatara ala qalbin basarin, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Tapi kalau kita mengatakan surga itu merupakan satu tempat yang penuh dengan hal-hal yang enak, penuh dengan hal-hal yang amat sangat, bukan namung penak tapi amat sangat. Itu dulu pernah ditawarkan oleh semua makhluknya Allah. Mulai dari gunung, wabeh ditawani, swarga niku ndak ada yang berani. Kecuali yang berani hanyalah manusia yang diciptakan Allah dengan begitu sempurna. Padahal karcis masuk untuk ke surga itu amat sangat berat sekali. Oleh karena niku marilah kita niki berusaha untuk bagaimana supaya kita ini konsekuen dengan nama kita sebagai manusia, khalifatan fil ardh, untuk ikhtiar bagaimana supaya kita ini ya mendapatkan tawaran Allah Subhanahu wa taala karena sudah menyanggupi. Oleh karena niku dalu niki kula badhe ngaji poso nggih sak muni-munine. Sing kula beto niki kitabe Habib
Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Kitabe judule Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Sing nerangne tentang Kitabus Syam. Poso niku secara bahasa kula badhe ngaji nyel wis ngaji. Balik nang ngaji malih kupinge wis kesel ngoten. Ta'rifus Syam. Kitabus Syam utawi iki kitab nerangaken poso. Ta'rifus Syam utawi ta'rife poso, definisinya puasa. Luwatan ing dalem makna bahasa mutlaqul imsaki, iku mutlaqul imsaki mutlake menahan. Jadi poso itu secara bahasa maknane menahan. Sampeyan ora ngentut niku jenenge poso. Sampeyan ora omong niku jenenge poso. Ini diambil daripada dawuhipun Rasulullah, dawuhipun Allah Subhanahu wa taala an Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Jadi poso niku dimaknani menahan niki soalnya dijipuk teko ayat Al-Qur'an sing unine inni nazartu lirrahmani shauma. Jadi Dewi Maryam ini tidak akan berkata kepada manusia poso jenenge menahan. Secara syarak poso niku al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin mahsusatin. Jadi ngempet menahan dari semua yang membatalkan puasa dari mulai keluarnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, ghurubus syamsi metune mega abang, dengan niat yang ditentukan. Wonten ayat Al-Qur'an dipun dawuhaken Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Puasa ini diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriyah. Kita diwajibkan umat Islam ini melakukan puasa Ramadan. Pada tahun kedua Hijriyah juga diwajibkan kita ini mengeluarkan zakatul fitri. Pada tahun kedua Hijriyah kita juga diwajibkan mengeluarkan zakatul mal. Pada tahun kedua Hijriyah kita juga diwajibkan sholat itu kiblatnya pindah ke Baitul Haram. Bukan dulu umat Islam niki sholate di madepe teng Baitul Maqdis, teng Masjidil Aqsa selama 16 bulan. Mulane niku jenengan lek teng Madinah enten masjid kiblaten. Masjid yang pernah dibuat sholat untuk madhep ke Masjidil Aqsa juga ke Masjidil Haram. Di dalam tahun kedua Hijriyah kita juga disunatkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Hukume poso niku ahkamus syam niku wonten 6. Dadi as-saumu niku hukume enten sekawan nggih, mboten 6 tapi sekawan. Setunggal hukume wajib, nomor kalih hukume sunat, nomor telu hukume makruh, nomor sekawan hukume haram. Jadi poso niku enten sing wajib, enten sing sunat, enten sing makruh, enten sing haram. Poso wajib niku wa yakunu dzalika fi sitti halatin.
Poso wajib niku manggon tenggene 6 panggonan. Setunggal saumu Ramadana. Lek awake dhewe pas berada pada bulan Ramadan niku hukumnya wajib. Nomor kali saumul qada. Lek awake dhewe duwe utang poso, nyauri poso niku hukume wajib. Nomor 3 saumul kafaroti. Kakafaroti wiharin au qatlin au jima'i Ramadan. Awake dhewe poso bayar kafarot. Sampeyan poso bojone lunga nyang Brunei napa teng Malaysia. Terus mulai teko omah awane poso. Jam 8 napa jam 9 mergo saking kangene lali lek poso. Sampeyan kelonan karo bojone. Poso-poso kuwi kudu bayar kafarot wong lanang. Nah kafarot ini setunggal merdekane kawula. Nomor kalih poso berturut-turut 20 dina. Nomor 3 sedekah nang wong miskin 20 niku. Lek mboten iso nggih mboten usah poso. Mboten usah merdekane kawula ya mboten usah bayar fidyah ora iso. Setuwa. Nomor 4 poso mergo mbayar fidyah waktu haji niku. Waktu haji biasanya wong Indonesia niku yo digiring menjadi haji tamattu. Haji niku enten 3, setunggal haji qiron, haji tamattu, lajeng haji ifrad ngoten nggih. Haji ifrad niku mboten bayar jam. Haji tamattu wong Indonesia niku biasanya dikongkon haji tamattu, dadi bayar jam dhisikne umroh ngerekne haji niku namanya haji tamattu. Niku posone ya wajib. Terus poso istisqa idza amarul hakim mergo kemarau panjang. Terus awake dhewe karo pemerintah kon poso sunat niku nglakon poso mergo perintahe pemerintah niku wajib hukume. Terus sing nomor 6 puasa nazar. Sampeyan nazar poso niku nggih wajib hukume. Dadi pindah malih poso wajib niku manggon teng 6 panggonan, setunggal poso Ramadan, poso qada, poso kafarot, poso mergo bayar fidyah, poso mergo arep salat istisqa perintah pemerintah Departemen Agama, terus poso nazar. Yang nomor 2 puasa sunat. Puasa sunat ini dibagi menjadi 3. Jadi wayang qosimu ila salasati aksamin. Ada puasa sunat niki tahunan di bulan baleni kaya poso yaumi arafata utawa poso dina tasu'a utawa poso Muharram utawa poso Syawal, itu tahunan posone. Atau Asyhuril Hurum, poso dina-dina yang bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau wal asril awal min Dzulhijjah wa ghairi dzalik lan liyane. Nomor kali sing setiap bulan di bulan baleni seperti kaya yaumil bid poso dina bid nggih niku tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah niku sunat hukume. Jadi sampeyan poso tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Yang kedua puasa yaumisub poso dina peteng, poso sunat malih tanggal 28, 29, 30 niku sunat hukume bulan Komariah. Terus ada puasa lagi yang mingguan. Nah, sobe seperti puasa Senin dan Kamis.
Ada puasa sunat yang paling utama wa afdalu siyamin nafli utawi luwih utamane poso sunat iku saumu yaumin wa iftaru yaumin. Jadi sedina poso sedina mboten wa wa saumu sayyidina Dawud alaihi salam. Nggih niku posone Nabi Daud. Jadi posone Nabi Daud. Poso sing makruh. Lah niki awake dhewe niku poso ora enek apa-apa sampean poso hari Jumat saja. Niku makruh hukumnya. Cuman poso hari Jumat, ini hukumnya makruh. Atau puasa hari Sabtu saja, ini hukumnya makruh. Atau puasa hari Minggu saja, niku hukumnya makruh. Terus poso sing haram niku enten kalih haram ma'asihah. Haram ma'asihah niku wa huwa shaumu zaujati biduni izni zaujiha. Posone sunat wong wedok sing ora oleh izine sing lanang. Dadi lek sampeyan poso sunat, sampeyan kudu njaluk izin sik nyang bojone. Wong wedok niku lek arep nglakoni poso sunat njaluk izin sik nyanggone bojone. Lek bojone ora ngizini sampeyan panggah poso niku hukume haram. Ngoten. Poso sunat lho niku. Lek poso wajib mboten ngoten nggih. Poso wajib mboten. Soale la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq ngoten. Ora oleh taat nanggone makhluk niku mergo maksiat tenggene Khalik, tenggene Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini haram kanggene wong wedok poso sunat lek ora oleh izine bojone wadon. Niki napa-napa jane. Sampeyan ngritingne rambut, sampeyan ndempul pipine, sampeyan wong nggih bojo niku jane penak malah. Sebab asal bojone oleh sampeyan napa mawon oleh niki mengke. Asal bojone oleh. Pamane bojone sampeyan senengane rambute dikriting, lho semen kriting. Jadi asal oleh izine bojo. Terus haram ma'adami sikah. Niki fi khamsi suwarin. Satu, mergo Idul Fitri, memang ada larangan syara. Mergo Idul Adha, mergo Yaumut Tasyrik. Lah niki awake dhewe haram poso haram. Jadi poso haram. Terus Yaumus Syak niku biasane nggih tanggal 28 napa tanggal 29 bulan Sa'ban. Lek teng kitab-kitab kuno nggih mulai tanggal 16, 17, 18 ila akhir syuhur. Jadi ila akhir syuhur. Lah sakniki surutu sihhatis shaum. Jadi syarat-syarate sae poso. Jadi poso niku enten syarate enten papat. Setunggal al-Islam. Fayustaratu ayyakuna musliman. Fayustaratu mongko den syarataken ayyakuna yen to ana sapa wong iku musliman muslim. Muslim itu oleh muslim jami'an nahar ing sekabehane mulai tulu usamsi sampai ghurubus samsi. Mulai metune fajar sodik sampai metune mego abang. Falau irtadalah doh wahidatun nggih batala shaumuhu. Dadi wahidatan nggih batala shaumuhu. Lek sampeyan niku syarate satu harus muslim, sampeyan wis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Lah niku digoceki mulai metune fajar sodik sampai ghurubus samsi. Kok sampeyan murtad sak menit niku posone batal. Murtad sak menit niku posone batal.
Lah murtad niku enten i'tiqadatun, enten qaulun, enten fi'lun. Sampeyan suatu saat poso melok seminar. Di dalam seminar itu ada seorang narasumber yang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Terus sampeyan pada waktu niku akidah yang sudah kita pegang teguh, kita niki ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Loh, sampeyan menggok upamane ganti akidah ini niku iso ndadekne posone niki batal. Sampeyan paham nggih? Nomor kalih al-aqlu. Sampeyan mboten gendeng ngoten mawon. Jadi mulai tulu'ul fajri sampai ghurubus syamsi sampeyan mboten gendeng. Gendeng sedilut berarti posone batal. Jadi sampeyan mboten gendeng. Walau junna walau lahdatan niki wahidatan niki batala somu. Batal posone. Terus an-nuqa'u minal haidi wan nifas niki syarat sing nomor 3 wong wedok mboten haid mboten nifas. Fayustaratu an takuna al mar'atu tahiratun niku jami'an nahar. Lale awake dhewe haid niku getih sing metu teka nggone wong wedok sing waras. Lek metune semlenget rodok panas sadurunge metu mesti awake lara kabeh nesunan lah niku berarti haid. Alamat-alamate sing nomor 4 al ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Sampeyan ngerti bahwa pada hari niku pada waktu niku awake dhewe memang qabilan oleh awake dhewe nglakoni poso. Lah lek Idul Fitri kan mboten oleh. Awake dhewe kudu ngerti niku. Biasane niki lek awal poso teng Indonesia niki bolak-balik ora padha pemerintah enten NU, enten Muhammadiyah ngoten. Awake dhewe sing diyakini sing pundi? Awake dhewe kabar niku rena-rena ngoten nggih. Kabar niku asal sikoh nggih angsal mawon. Dadi sikoh niku jelas ngoten. Awake dhewe sakniki nggih kathah isu. Mulane teng surat Al-Hujurat. Sampeyan lek oleh kabar niku kon fatabayyanu, kon genahne. Ora oleh langsung diterima. Ngoten nggih. Dadi fatabayyanu niku kudu dijelasne. Kabar niku teko ndi? Sikoh napa mboten, dobit napa mboten. Dadi awake dhewe lek oleh kabar aja kesusu diterima sebab kabar niku ihtamala sidqa wal kadziba ngoten. Enek isu-isu ngalor ngidul ngetan ngulon ngoten niku awake dhewe kon jelasne, kon genahne, kon takok wong sing jelas nyanggone persoalane ngoten. Sing sakniki surutu wujubis siyam. Syarat-syarat wajibe poso niku enten 5. Wau syarat sae poso. Sakniki syarat wajibe poso. Yo sepindah al-Islam niku panggah fala yukhatibu bihil kafir fit dunya wa ammal murtad fayajibu alaihil qada idza raja'a ilal Islam. Sampeyan murtad, sampeyan wong murtad ki mestine kena dipateni ngoten. Murtad niku wajib ngadani. Sampeyan ora salat sawi, ya wajib ngadani panggah mawon. Murtad teko Islam. Nomor kalih niku at-taklif. At-taklif niku ayyakuna balighon akilan. Sampeyan pun balik pun umur 15, mboten umur 10 napa umur 9. Wong tuwek niku nggadahi kewajiban anak niku lek umur 10
wong tuwek punya kewajiban untuk merintah poso. Lek mboten sampean dosa. Dadi sampean lek duwe anak umur 10 niku kudu diperintah nglakoni gene engko jam 12 mangan kan po. Ngoten. Tapi sampean wajib merintah poso. Niku lek mboten dosa sampean, sampean dosa. Yang ketiga niku al-itaqah ayyil qudrah alaihi wal itaqah takunu hissan wa syar'a. Sampeyan kuat ngelakoni poso. Ada yang hissan, ada yang syar'i. Hissan itu fala yajibu ala syekh al-harami wal marid allazi la yurja baru dadi kanggene wong tuwek sing wis pikun niku mboten wajib poso. Dadi bayar fidyah. Niku lek dheke ora duwe duit, anake sing duwe duit wajib ngekei fidyah mergo wong tuane tuwek. Fidyah niku 7 on sak mut. Sedina 6 on unjul pinten ngoten. Fidyah niku 7 on mawon. Jadi jelas 7 on niku mengke wis cukup ngoten 7 on. Jadi wis tuwek ora kenek diarep-arep balik nom neh ra mungkin. Terus wong loro sing ora iso diarep-arep warase. Lah niku ora kuat mesti. Wis ora kenek diarep-arep warase. Niku oleh gak poso, bayar fidyah. Terus sing syar'an niku sing cara undang-undang wong haid, wong nifas niku ya ora oleh poso. Sihah fala yajibu alal marid utawa sampeyan lara. Larane sampeyan lek gawe poso mundak lara. Niku ya oleh ra poso, tapi sampeyan nyauri. Utawa sampeyan nyusoni niku sing dikuwatirne mboke apa anake. Mengke lek sing dikuwatirne anake sampeyan ora poso ya oleh tapi ya nyauri iso. Lek sing dikuwatirne anake sampeyan ya nyauri ya bayar fidyah. Lek sing dikuwatirne mboke sampeyan hanya nyauri saja. Jadi oleh ora poso. Utawa wadha bitul marid niki termasuk wong loro engko lek poso mundak nemen utawa sampeyan nyusoni niku ya oleh ora poso tapi nyauri mangga. Lek nika wau kan mboten nyauri sing awal. Lah al itaqah niku awake dhewe poso niku syarate kudu mukim. Sampeyan lek musafir nggih oleh mukel ngoten. Sampeyan lek musafir oleh mukel. Allazi yusafiru safaron tawilan. Lungane padha karo masyafatul qasri. Padha karo jihad ngoten. Masyafatul qasri niku padha karo sampeyan jamak qasar salat. 80 kilo napa mriki Madiun napa mriki pundi ya sekitar 82 kilo napa enten sing ngomongne 90 enten sing ngomongne ngaten. Jadi mubahan untuk melakukan salat jamak qasar niku sampeyan lunga ngoten niku oleh mukel ngoten. Li jawazil fitri fis safari oleh lunga ayyusafira qabla tulu'il fajri ngoten. Oleh lunga sadurunge metune fajar. Jadi awake dhewe wal afdal as-shaum lil musafir illam yasukka alaihi fa in sakka fal fitru afdal. Jadi awake dhewe niku rukhsah jenenge. Rukhsah niku kemurahan saking Allah Subhanahu tapi yo panggah nyauri ngoten lho. Rukhsah kok berarti gak nyauri, mboten ngoten nggih. Panggah nyauri. Lah rukune poso niku enten kalih tunggal an-niyatu. Sawa kana fardhon au naflan liqaulihi sallallahu alaihi wasallama
innamal a'malu binniyat. Lek posone wajib niku wa tajibun niyah likulli yaumin. Lan wajib niat bendino. Oleh niat bengi. Oleh niat bengi. Mulai tulu'ul samsi, mulai hurubus samsi sampai tulu'ul fajr. Jadi mulai maghrib nika sampai metune fajar shadiq. Jadi oleh niat ngoten. Mulane cara Imam Malik nika awal poso niku niat poso saulan utuh. Tabaan li Imam Malikin. Niat ingsun poso saulan nutup. Jadi manut nanggone Imam Malik. Jadi niku lek cara Imam Malik ngoten. Tapi intikal mazhab niku nggih enten sing mboten oleh, enten sing oleh tapi enek syarate, enten sing oleh juga sange syarat. Dadi awake dhewe tabaan li Imam Malikin niku niat poso saulan utuh, tapi fi awali Ramadan. Manggone ning awal bulan Ramadan. Awake dhewe ben bengi kudu niat. Dadi nawaitu samahuddin an ada'i fardhi syahri Ramadana li hadhihi sanati lillahi. Lek lali niat wajib ngeker. Sok ngadani. Dadi awake dhewe ben bengi kudu niat. Dadi ben bengi kudu niat, awake dhewe ben bengi nggih kudu niat niku. Dadi lek bengi kudu niat. Mulane lek sampean traweh mesti sampean ku ya niat, lek gak traweh ora niat, lali ngoten. Dadi traweh, sahur, maca Quran iku sunat kabeh ngoten. Sampeyan gak sahur mboten napa-napa. Tapi sahur ini bisa dikatakan sahur lek sahure bar jam 12. Sahur ini maknane kan akhir. Sahur sing apik akhir ngoten. Dadi meh imsak ngoten nika. Ya engko lek kuwatir ya nggawa jam, nggawa jadwal sakniki. Sakniki pun kathah jadwal. Jadwal jenengan pun manut Surabaya lho nggih. Lek wong Kediri nggih manut Kediri. Mboten padha nggih. Manut Kediri. Dadi tarku mufattirin niki zakiron muhtaron wa jahilin. Utawa yang kedua niku sampeyan wau antaku niat qabla zawal niki. Yang kedua lek poso sunat sampeyan oleh asal urung zuhur. Niat asal urung salat zuhur. Kecuali sampeyan wis mbadhok sik mangan. Dadi isuk kae wis mangan jam 8 terus jam 10 lagi niat lah niku ora oleh. Dadi urung mangan apa-apa. Wong poso niku mergo ora enek apa-apa, poso sunat niku rena-rena. Kanjeng Nabi niku bolak-balik. Dadi pamane isuk mlaku-mlaku teng pasar apa teng pundi ngoten. Terus mulih ora enek apa-apa niku niat poso oleh. Niat poso sunat mutlak. Ngoten. Dadi niku oleh. Kanjeng Nabi niku bolak-balik ngoten niku. Lek awake dhewe poso Senin Kamis ora tau Jadi terus ar-ruknus tsani. Dadi lek poso wajib niate ben bengi. Lek poso sunat ora usah bengi mboten napa-napa. Sampeyan kumpul bojone lali mbangkong masuk jam 8 bengi ora batalne poso ngoten lho Kang. Dadi ora ngasek jam 8 isuk mergo mbangkong lali urung adus keramas niku mboten napa-napa ngoten nggih. Mboten napa-napa. Posone terus mawon ngoten.
Lah ruknus sani niki tarkul mufattiri zakiron mukhtaron ghairu jahilin mahzurin fala yaqtulu shaumuhu idza aftara nasya. Upamane sampean tengah-tengah poso lali, lek lali mboten napa-napa. Nggih niku wau kula omongne karo bojone kok lali lek poso. Mangan wareg mergo lali lek poso. Niku muni hadiah niku. Orang lali lho nggih. Mergo lali. Dadi mergo lali niku mboten napa-napa. Kula ngajine sak monten mawon. Ya wis sakmono ya wis ngaji niku wau tok ngono. Nek sampeyan pengen mulih nggih monggo mawon. Lho nggih mboten napa-napa, oleh mawon ngoten maksude. Sakniki badhe istighosah. Muga-muga awake dhewe niki diparingi slamet donya akhirat, bejo mulya slamet donya akhirat. Lek mati muga-muga dipateni kalian Allah kanthi mati husnul khotimah ngadepi donya sing wis amburadul ngeten iki. Awake dhewe lek mboten sering ketemu ngeten iki ilang mengke. Wong niku nggih akhire niku dos pundi ngoten mawon. Sebab yang akan mampu memberikan wasilah, yang akan mampu memberikan lantaran, yang akan mampu memberikan sebab awake dhewe niki ditulung Gusti Allah nggih nglumpuke awake dhewe ngeten iki. Karena paling boten awake dhewe ngeten niki nurune rahmate Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mengadakan niki Rijalul Ansor. Jadi yang paling tidak Ansor niku mbiyen yang mendirikan adalah ulama-ulama besar. Awake dhewe niki kesinambungan mboten namung teng donya mawon sampai kepada yaumal kiamah. Mula niku muga-muga mawon apa yang dilaksanakan oleh Rijalul Ansor niki barokah sampai kepada yaumal kiamah. Jadi mboten namung teng donya sambunge awake dhewe niki mboten namung teng donya tok, tapi muga-muga mawon awake dhewe iso nggundeli akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang sudah diberikan oleh mbah-mbah awake dhewe sehingga awake dhewe benjing nggih badhe ketemu malih teng yaumal kiamah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Istighosah di sak muni-munine mawon. Yen nika pun dijazahne saking Mbah Wahab Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, selawat yang dipun gubah kalian Syekh Abu Sa'id Abdul Karim Al-Busiri, orang Barbar yang menjadi muridnya Syekh Abu Hasan As-Sadzili yang sekurun dengan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi sing dadi gurune Syekh Athaillah Sakandari sing gadhahi kitab hikam niku lho sing biji teng Lirboyo nggih biji teng Ploso ngoten. Mula niku Bagi Wahab selawat burdah niku dijazahne ijazahe Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Niku diwaca ping 3 terus wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami kena tahimi nggih kenging ngoten.
niku wal habibu niku diwaca ping 100 terus maca mulayasol malih ping 3 ngoten. Lek biyen kula dipun warai kalian Mbah Halim king Mbah Makhrus king Mbah Wahab niku mulayasol sepisan wal habib ping 10 terus balik mulayasol malih sepisan wal habibune ping 10 malih sampai ping 100. Dadi mengke mulayasole niku ping 10 ngoten. Bar niku terus kan muni ya rabbi bil mustofa bal maqasidana waghfir lana mamado ya wasi'al karomi niku bar niku terus kon maca dongane Nabi Adam niku. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'wirati niku. Niko terus muni naruddu bikal a'da min kulli wijhatin wa bil isminarmihim minal bu' diwisyatak disibarki teng jal-jalut niku. Dadi naruddu nolak sapa ingsun bika kelawan panjenengan al a'da'a ing pira-pira musuh min kulli wijhatin dari segala arah berarti. Jadi mbiyen Mbah Makhrus niku telaten ngoten teng sono gedhong niku. Lah niku ijazah Mbah Wahab niki nggih mugi-mugi mawon awake dhewe saged nglampahi. Sebab Mbah Wahab niku termasuk pendiri Ansor embrionya NU. Jadi dhisik Ansor ngadeke kalih NU niku. Ansor itu pada tahun 1921 malah. NU kan 1926 ngoten nggih. Cuman legalnya Ansor itu dilegalkan pada tahun 1934 nggih. Bener. Awir lali. 24 April ngoten nggih. Dilegalkan Ansor itu pada 24 April. Kalau Banser ini legalnya di Malang, dilegalkan di Malang. Itu muktamar NU ke berapa? Lali lho. Kula nggih omong malih saiki niki Sakban menurut kitab Mbah Saleh niku lek saged tanggal 15 Sakban yufraku. Dadi jenengan tingali teng surat Dukhan. Surat Dukhan niku tafsirnya ada Lailatul Qadar, ada Lailatul Baroah, Lailatul Nisfi Sa'ban niki darani Lailatul Baroah, Lailatul Barokah. Niku pada tanggal 15 Sa'ban niki awake dhewe lek iso maca Yasin ping 3 setunggal, muga-muga dawa umure li taatillah. Nomor kalih muga-muga awake didohne teko balak musibatuddin, terutama imane awake dhewe ben gak ilang. Nomor 3 muga-muga apa yang kita miliki niku barokah ngoten. Awake dhewe cara wong kuno kon maca kulhu, maca istighfar, maca selawat. Lek teng kitabe Mbah Saleh maca la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dadi maca niku sing kathah la ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Niku dosane di ngapura kabeh awake dhewe. Jamil anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwajihi auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabi nabiyina Adam Nuh Idris Ibrahim Ismail Musa Isa Qadir Ilyas Daud Nabi Sulaiman Isa Yusuf Nasibul Kasadatina Ibakrin Umar Utsman wa Ali wal Hasan Husain Ali Muhammad Bakir Ja'far Shadiq Ali Al-Uraidi Muhammad Bibat Musa Al-Kalbi Sani Zaid Ali Arido Muhammad Jas Tiwas Sarah Syajar Sasas Masud Hannah Maryam Sohjas Fatimah Aisyah wa azwaji Rasulullah Samsata Abbasin wa sunal badrin minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum musannifin muallifin Sayyidina Ahmad al-Muhajir Sayyidina Abdurrahman Sayyidina Muhammad Sahibul Mirbat Sayyidina Ali Sayyidina Al-Fatih Qaddam Muhammad bin Ali wa Alawi Sayyidina Abi Hurairah Sayyidina Mu'ad bin Jabal Nasin Malik Sayyidina Ukasah Sayyidina Imran Baidah bin Jarrah
Sanatol Hasna Zubair bin Sa'ad Abdurrahman bin Auf Sa'ad Aqas radhiyallahu anhu ma'adallahu barakatihim wa asrari ma anwari ma Allah hujjati mahabbati wa karamati fid din wa fil akhirah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abiya wa nasta'ana suratan suratul ladina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa qul amin. Sultanul Auliya zaman wakilihi wa imamil lautat wal abdal wasairi aulil ta'ala aina makan masyarikil ardi la magharbiya barriya bahriya jibal yasna wasal qurani Syekh Muhyiddin Nabi Muhammad Sultan Syafil Qadir Jailani bin Saleh Musa Jangka Tausat Syekh Ali Muhammad bin Naqsoban di Syekh Hamid Muhammad Al-Hauzali Syekh Hasan Al-Bikri Mat Abdul Karim Al-Bisri Syekh Hasan Nasahili Syekh Muhyiddin Al-Urfi Ahmad Badawi Sayyidina Kandaya Syekh Ahmad Rifai Syekh Ibrahim Syekh Taqiyuddin Adam Salma Syurga Bisya'at Syekh Junaid Al-Baghdadi Syekh Syiri As-Sakoti Syekh Ma'ruf Al-Qurhi Syekh Habib Al-Ajami Syekh Daud At-Ta'i Syekh Hasan Basri Syekh Binun Al-Misri Abi Yazid Al-Bastami Ibn Nadjan Nabil Abbas Al-Mursat Al-Sakandari Al-Qutbil Haus Al-Bib Abdul Haddad Wa Usuli Jami'i Sufin Nasnifil Kutub Jami'is Salawat Al-Qutbil Anfas Mar bin Abdurrahman Al-Atos Ali bin Abdullah Baros Habib Abdullah Abdurrahman Ja'far Habib Ali Habib Syekh Habib Abdullah Idrus Habib Muhammad bin Abu Bakar Skaf Habib Ali Habib Anis Habib Soleh Habib Muhammad Habib Ali Habib Tohir Habib Muhammad Habib Abdullah bin Husain bin Tohir Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim a'adallahu barakati ma asrari wa anwari wa hajjati mahabbati wa karamatin fid din wa fil akhirah lahumul Fatihah. Suhada ulama amilin aulia sholin fi jamadurah khoson aulia tis'ah wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim muassis ma'had muassis nahdlatul ulama wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim niki pendiri-pendirine Ansor, pendiri-pendirine Muslimat, Fatayat, Ibnu PPNU. Nallaha yu'lidur jannah yang fa'na barakati wa asrari wa anwari wa hajjati mahabbati wa karamatin fid din wa fil akhirah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina wa asdatina wa jaddatina khalatina amamina masyayikhina Jamil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ana khususan ila man kana tilqira'ah wa tilawah nallaha tawassahum birrahmah wal maghfirah wa yasmil jannata birahmatihi al-Fatihah. Tengene keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya mansakana fi hadil qaryah orang-orang yang berjasa teng desa mriki. Anak-anak jenengan, anak-anak wong desa mriki, lare-lare sing maca selawat niki, lare-lare ansor niki didongakne. Muga-muga dadi lare-lare min ahlil ilmi wa ahlil khair. Dadi lare-lare sing saleh salihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tengene keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya man sakana fi hadil qaryah. Anak-anak jenengan, anak-anak wong desa mriki. Muga-muga awake dhewe niki ditakdir kalian Allah kan ditakdir bejo mulya slamet dunya akhirat. Lek mati dipateni kalian Allah. Mugi-mugi matine nggih mati husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sepindah malih tengene keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya, kanca-kancane awake dhewe sing gadah hajat muga-muga kabulne hajate. Sing sakit muga-muga enggal diparingi saras, sing duwe utang muga-muga ndang iso nyaur ngoten.
sing nyambut gawe angel-angel muga-muga diparingi rezeki ingkang kathah ingkang barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sing susah-susah muga-muga dijoli bungah kalian Allah. Sing dereng haji muga-muga ndang haji, sing pun haji muga-muga dados hajjam mabrur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bidah malih Fatihah tengene keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya tengene lare-lare Ansor niki. Tengene wong Kediri niki nggih pejabate, rakyate, aparate ditungakne muga-muga selalu amsal taufik lan hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan Kediri niki ditungakne muga-muga kondusif ngoten nggih. Mboten enten napa-napa. Al-Fatihah. Innallaha yaj'aluna wa iyyakum minal muttaqina as-sabiqina lal qadamil qawim wa fi suhbatir rasulil karim wa udkhilna fi islahil muflihin wa in bisyifa'il udkhilna khassa wa ilkhanal mu'minina 'amah wa yaj'alna marradil mardiin al-hadin al-mahdin wa man hadara hadzal jam'a yaktubuhu Allah minal muttaqina as-salihin wa anna Allah yuhyil quluba bima ahya bihi qulubal 'arifin wa yaktubuna fi diwani ibadihil muttaqin wa anna Allah yusabbitu qulubana wa alsinatana ala dzikrihi wa mahabbatihi wa yuslihu lana al-ahwal taqabbalal a'mal wa yuballighu manazilar rijal wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Astaghfirullahal azim. 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 Niki anu Kang Mbah Nyai Bari roh niku garwanipun Kiai Muh niki pondok Gedhong Seda niku. Awake dhewe susah malih niki kok. Iki susah malih. Niki muga-muga mawon husnul khotimah ngoten. Jadi dosane dinapura terus ngamale diterima. Al-Fatihah. Ya karena ini bojone Gus Mukti yang baru mati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la
quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfina syarraz 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 zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmim 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 bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Niku mbiyen ijazah Mbah Ki Wahab, dadi tarmihime diwaca ping 11 ngoten. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Jabbar ya Qahhar. Ya Jabbar ya Qahhar.
Ya Jabbar ya Qahhar, 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 Ya Jabbar ya Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qadaqat hilati, adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qadaqat hilati, adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qadaqat hilati, adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Rabbana wa ilahana
sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumiz zalimin fansurna 'alal qaumil mufsidin fansurna 'alal qaumil hasidin alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil islam bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah ma sya'allah bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah ma sya'allah bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah ma sya'allah bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sa'altuka ya ghaffar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahhar wa man tahayyala ya jabbar ya qahhar يا ذا البطش الشديد قل حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد وحقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد وحقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين
qabul tamali kulli su'lin ma'mulin wa salahi sya'ni zahran batinan fid din wa dunyal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wal walidina masyayikhina fid din wa al afiyah wa ala niyati anna Allah nawwiru qulubana wa qalbana ma'at tuqa wal huda wal afafi wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin walam dihanin bihaqqi sayyidi waladi adnan walikul niyatin sholihatin wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man walahul fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد انتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي تردعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تضيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على ندم السها بعنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التقريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك،
وحسين بقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تخرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تخرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل. حسن الخاتمة، حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واكشف اللهم كربة المكروبين، واكشف اللهم كربة المكروبين، وقد دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Lo nyun Fatihah Abil iku putrane Gus Soleh Badah Yugo Jaler, putrane Kiai Badar. Namine Muhammad
Al-Fatihah. Kalih benjing semua ngajine teng Tuban, jenengan sing urung daftar berarti mbok menawi tasih enten nggon sedasa napa kalih dosa kula lali. Iki teng Makom Agung ngoten nggih. Jadi jenengan benjing duduke teng Makom Agung. Makom Agung niku oleh lore Sunan Bonang mriku. Jadi sudah malih iso dugi mriku niku nggih jam gangsal napa jam sekawan. Jadi mengke lek teng sarian mboten repot ngoten. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mawal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minan ahwali muftahimi. Ya Rabbi bil Mustafa halim maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Na'udzu billahi min ajzin wa min kasalin wa judamin wa aman wa barasin wa haram. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah malih benjing lek saged budal nggih jam 11 sampai jam 12 ngoten. Jadi ora repot-repot nggih. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.